teman ya di kamsai jai mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya hu MLA sungyi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Dang hakani gatayo kedor Shnong la Chaumiere klapin mena serensar bakala shimya karai but on pediang kinu ke application ki bedan gejing spell dak bakala ya Shnong la Chaumiere laong bakidan bun kinong Shnong ki bedang ye beteng men spell bakala ya ke application la Chaumiere haki application ki jaga sa ki kot kisla pat ki jing thodak hagi ju kran bakabati CTV kinong lam Shnong bakin thupru ye ke sengkin thei lapin tip bagi jingalang ba banyakran halo ka jing spell dak bakala Jong Shnong lapin long house nam bladap batla raiban kerpa di bero ginong Shnong bakin pindan kam ka jing spell dak kabadai la Chaumiere habro ki application kumban chikudo hang ni la Chaumiere kede ka Kyntien ginong friends kabamot ka yeng la soptonom dauskum uba oresta jala secretary Shnong Jong ka la Chaumiere ulabatai khambania Halor kani Anita Shnong la Chaumiere padan la ka jong ta vi ko khana o kata ji do khana ka de hi la ta history ka bala dan la do Pynshai pat panang yai tang hadu manta nang ni patu ti bokitep ki ka ni ka yeng wadan mata ni kani hi ka de ka sabut ya ka kapteng jong ka ni Shnong jongi ko bangi ong ka la Chaumiere te kani ka history jong ka Shnong jongi kongi ong ka la Chaumiere tawan gari na kani kayeng namar kani tawan na do harang la wan shani hadeng kata ka bakham pongsan hatisti gari shpang ka to ka partition kan ha pile ya ka Bengal partition osong pa khandai spa san ha ka ba tia kani lan phia ha ka benta ba kani jongi ka ha o ka East Bengal asap ha ka to por ka Dhaka ka de ka capital but ha ka to por kani ka de ta jaka shong ka sa palai ka barang ko tanan idan ko nawab wala tu para banwa ni bo iban ru yatani rejaka ni but u dan hang ni tanya ikam gijam o dudu wan shong sa summer house mo ipo be hakata ka po pat uban sa u secretary jong u Charles H Holder de hakita kisnam ipor jiwan jurung jumi kita ki paya shong ya sa ni kani kayang komna ko fi mata kalong sna de kiskum skum ko ba kempeng gyong hachru e hak ta ki porksnam adien kani ka jing value jang kadin ja uni u nawab la le no pach ko ari le jong pat uni u holder pat sa ya kani upala shimpi pa ya kani ka jaka hak ta ka por pelong ka kom kani ka in the hotel pinja resort palatip ya ka hak tu poru ka holders hotel hakijing wan European ban wan shane ai katang ya kan iteng la Chaumiere pakamot hachru pamot tane kay yeng ade ka hachru okay ai tang nado ka tekipo langki ki ka kandai spa san aro okay kandai spa so punyo shwa banyo ya ka ina lo padan ka partition yung ka India de hang tapat kasaya kata history hang tapat adi mula le no kini ki parang na kani la IT no pa chakni kayen kitan ko pa kadang dei ka undivided Assam mo sa kini ki sa sarkar mo pinya ya kani ka ayo kan ay hato ka por ka ni la adan ki basa sarkar pan hading ka tala ashim tino pat kini ki nong asmis u Shubha Prasad pat Anjali Devi Sharma pan makipat her pateng hado pan taman ne hagi kon gikti kiksil ibadang penne pasa e kani kayen umakalong Tapi ni menta kani kaya ro kani kaya ko aslam ada na do shispa so postnam ini kanya do araja khat khandai pat inshu ti gang sning khangan kani msha kani kata ti ong ka biwar state mo ka pot pharang phi menta ka ka pain bot hoten ye garaj bhavan budget ne be yem ta ni je ki some of ye ki kinjat example bu pangila an ai shki pa kani kaya la don na do ki ko ki bomichwa bat ka barang sa hadu menta Pakas Shnong la shima kasmo sorong. Pakayo ya kani katang day ning ba jong kani kayi.
te achi ka karteng ka basisha hi jong ka Shnong jong kadai Chaumiere la Chaumiere bomot wan na tak in French nongway bomot the thachru te ngi kwa ba ki i generation ki pateng ki benang wan induk tip yak history jong ka Shnong la Chaumiere bi badan ko LACHU badan ko LACHU khabu dim kumar kri lada wan tamo lada kumya kamalki yen ona PL nin INALK nengi ong MAKI ong kom den Jingmut ita ni pat kumna ka dorpa ni so songde bangin tende keni ta kinet jung gan jing bakla ka paskale hanging dibyo ya ka Jingmut afasisha pat penup longru ka buram nyuk Shnong par ka buram lu jong baro kinong song badan ni pat muktip ya ka khana jong ganik Shnong pe jong buan ki notification beki wan ka sarkar ni gibun chi beki wan ka sarkar bat chi beki wan kinong song ro itwa LACHU ngila naka darbang ngila ong ba data kinenu ki application ti bawan na kinong sung ban tho LACHU minum padang ni application ithapan penbet syaga kapten ga badai LACHU dah ka badai pat ki office ka ki office babun hang ni apo snang jongi hiru ingin karpat in ong ni ki kan bakin aina opwegin da ki tho nang ni sykhwan penbet no ya kata ka spelling LACHU umdeshu LACHU bakla you tho pesukata lesi ko mawti kim tip shoot ho ada tho kim tip ya Jingmut bashadin ena takadat la shoot ho ha madai matala kom shu ang na e ka darbar sham pat kadan hangni ban ang pangi kerpat lepki opinda tho nang ni sikmat pakin tho LACHAUMIERE ekak teng jong kalashmier pat ni sa pha shi hiru sagi office panang ni sikmat pakin penbet makane ne bangi le dan bor ne bangi I order nang yede ka ding paparit apa pas kalashmier nang baki long din banwan nang ni squat induk tip ya ka ke Jingmut antas nong lashmier te jong ni kumang ong phi kani kana de ka Shnong lashmier kadan la ka jong history hendai ko aban ong ru ha ni ka porba kador ba Shnong lashmier hi kan penne pensa ya kariti ka dustur ka balabu nadu menchwa da u sim ukmi bat kador ba Shnong lashmier kan yai le kata bat kan penne hi ya kariti dustur jong khasi khara wala da kadai ka Kyntien nong wei hendai ngin sngo sarong bangi ri ki khasi ki bangi sa hani matangi bon ki khasi ki sa hani bangi sngo long try but dei kani ka jing long try ka jongi ru ka ba wala da kadai ka Kyntien nong wei ni sngo bangin penne persapat ya kani ka culture kariti dustur jong khasi khara jong